Bol je deo procesa. 50. godina 20. veka poljski psiholog po imenu Kazimir Dabrowski posmatrao je preživele iz Drugog svjetskog rata i njihovo savladavanje traumatičnih iskustava iz rata. Reč je o Poljskoj, tako da je sve prilično jezivo. Ti ljudi su iskusili ili vidjeli glad, bombardovanja koja su gradove sravnjivala sa zemljom, holokaust, mučenje ratnih zarobljenika i silovanje ili ubijanje članova porodice koje su izvršili, ako ne nacisti, onda Sovjeti nekoliko godina kasnije. Pri posmatranju preživelih Dabrowski je primijetio nešto što ga je i iznenadilo i zadivilo. Znatan procenat njih verovao je da su ih ratna iskustva koja su pretrpeli, premda bolna i zaista traumatična, zapravo podstakla da postanu bolji, odgovorniji i da čak srećniji ljudi. Mnogi od njih su opisivali svoj život pre rata, kao da su tad bili drugačiji ljudi, nezahvalni na bližnjima i bez uvažavanja prema njima, lenji i obuzeti beznačajnim problemima. Smatrali su kako imaju prava na ono što im je pruženo. Posle rata osjećali su veće samopouzdanje, bili su sigurniji u sebe, zahvalniji, a trivijalnosti i beznačajna nerviranja ih nisu uznemiravala. Jasno je da su njihova iskustva bila užasna i da oni nisu bili srećni što su morali da ih iskuse. Mnogi su još nosili emocionalne ožiljke koje je na njima ostavila šiba rata. Međutim, neki od njih su uspjeli da te ožiljke iskoriste kako bi se preobrazili na pozitivan i moćan način. U tom preokretu nisu sami. Mnogima od nas dostignuća kojima se najviše ponosimo nastaju pred najvećim nedaćama. Bol nas često čini snažnijim, otpornijim, razumnijim. Mnogi ljudi koji su savladali rak, na primjer, pokazuju da se osjećaju jače i zahvalnije, pošto su pobedili u bitci za opstanak. Mnoga vojna lica pokazuju mentalnu otpornost stečenu izdržavanjem u opasnim okruženjima, bitisanja u ratnoj zoni. Dabrowski je tvrdio kako strah, usplahirenost i tuga nužno nisu uvijek nepoželjna stanja uma ili ona koja odmažu. Ona su predstavnici nužnog bola psihološkog rasta. A poricanje tog bola znači poricanje vlastitog potencijala. Isto kao što čovjek mora da pretrpi fizički bol da bi ojačao kosti i mišiće, mora da pretrpi i emocionalni bol da bi razvio jaču emocionalnu otpornost, snažnije shvatanje sebe, snažniju saosećajnost i uopšteno srećniji život. Naše najradikalnije promjene u perspektivi često se javljaju na kraju naših najgorih trenutaka. Tek kad osjetimo snažan bol, spremni smo da sagledamo svoje vrednosti i da preispitamo zbog čega nam se čini da su nas izneverile. Potrebna nam je neka vrsta egzistencijalne krize da bismo objektivno sagledali kako izvlačimo značenje života, pa da onda razmislimo o promjeni kursa. Možete to nazvati dosezanjem dna ili doživljavanjem egzistencijalne krize. Ja to rado nazivam prevazilaženjem navale govana. Izaberite ono što vama odgovara. Možda ste baš sad na takvom mjestu. Možda se izvlačite iz najznačajnijeg izazova u životu pa ste zbunjeni budući da je sve što ste ranije smatrali istinitim, normalnim i dobrim ispalo suprotno. To je dobro. To je početak. Ne mogu vam dovoljno naglasiti, ali bol je deo procesa. Važno je da ga osjetite. Jer ako samo jurite za ushićenjima da biste pokrili bol, ako se uporno prepuštate osjećanju povlašćenosti i zabludi pozitivnog razmišljanja, ako nastavite da pretjerano uživate u različitim supstancama ili aktivnostima, onda nikad nećete stvoriti potrebnu motivaciju da se zapravo promenite. Kad sam bio mlad, svakog puta kad bi moja porodica nabavila novi videorekorder ili stereo uređaj, ispritiskao bih svu dugmat, izvlačio i uvlačio svaku žicu i kabel tek da vidim šta svaki od njih radi. S vremenom bih naučio kako radi čitav sistem, a pošto bih saznao kako sve radi, često sam jedini u kući te uređaje koristio. Kao što je to slučaj s mnogim milenijumcima, roditelji su na njihovu znatiželju gledali kao na nekakvu genijalnost. Za njih je činjenica što umem da programiram videorekorder ne gledajući u uputstvo značila da sam drugi Tesla. Lako je gledati generaciju mojih roditelja i smejati se njihovoj tehnofobiji. No, što sam više sazrevao, bolje sam shvatao da ćemo svi imati životne oblasti u kojima ćemo biti kao moji roditelji s ovim videom. Sedećemo, izuriti, vrteti glavom i govoriti, ali kako?
A zapravo sve je jednostavno, samo ga treba uraditi. Stalno dobijam e-mailove s takvim pitanjima. Godinama nisam znao šta da im kažem. Roditelji jedne devojke su imigranti koji su čitavog veka štedjeli da bi ona studirala medicinu. Sad je ona na medicinskom fakultetu i mrzi ga. Ne želi da život provede kao lekar i više od svega bi voljela da napusti fakultet. Doduše, osjeća da je u škripcu. Zapravo, u takvom škripcu je da na kraju piše e-mail neznancu na internetu, meni, i postavlja mu blesavo i očigledno pitanje kao što je kako da napustim medicinski fakultet. Ili momak s koledža koji se zatreskao u profesorku. Tako on pati zbog svakog znaka, svakog smeha, osmeha, ćaskanja, pa mi šalje pripovetku na 28 strana koju završava pitanjem kako da je pozovem da izađe sa mnom. Ili samohrana majka, čija su sad već odrasla deca, posvršavala škole i lenčare na njenom kauču, jedu njenu hranu, troše njen novac, ne poštuju njen prostor, ni njenu potrebu za privatnošću. Ona želi da se oni osamostale i žive svoje živote. Želi da počne sama svoj život. Ipak je smrtno uplašena da odgurne decu, pa se toliko plaši da mene pita kako da ih zamolim da se isele. To su pitanja u stilu videorekordera. Spolje je odgovor jednostavan. Samo ućuti i uradi to. Međutim, iznutra, iz perspektive svakog od tih ljudi, ta pitanja se čine nemoguće složenim i neprozirnim. Egzistencijalne zagonetke uvijene tajnama spakovane u koficu iz KFC-a punu Rubikovih kocaka. Pitanja u stilu videorekordera su smešna zato što se odgovor čini teškim svakom koga ima, a lakim onima koji ga nemaju. Ovdje je problem bol. Ispunjavanje odgovarajućih formula da biste se ispisali s medicinskog fakulteta iziskuje jednostavan i jasan postupak. Slomiti roditeljima srce to nije. Pozivanje profesorke da izađe sa vama prosto je kao i izgovaranje tih reči. Rizik od velikog sramoćenja i odbijanja izgleda znatno komplikovanije. Traženje da neko napusti vašu kuću jasna je odluka. Osjećanje da ste napustili rođenu decu nije. Mučio sam se s društvenom anksioznošću tokom čitavog puberteta i mladosti. Provodio sam dane odvraćajući sebi pažnju s tog problema, tako što sam igrao videoigrice, a noćima sam utapao nelagodnost ili u piću ili u duvanju. Godinama mi je pomisao da razgovaram s nekim nepoznatim, naročito ako je taj neko slučajno izuzetno privlačan, zanimljiv, popularan ili pametan, izgledala nemoguće. Godinama sam tumarao po magli i sebi postavljao glupa pitanja u stilu videorekordera. Kako? Kako prosto priđeš nekom i pričaš s njim? Kako neko može to da uradi? Imao sam mnogo nesrećnih uverenja o tome kao što je ono da nije dozvoljno razgovarati s nekim osim ako nemaš naročit razlog za to ili da će žene pomisliti da sam jezivi silovatelj samo zbog toga što im se javljam. Problem je u tome što su mi osjećanja određivala stvarnost. Imao sam utisak da ljudi ne žele da pričaju sa mnom, te sam stoga poverovao kako ljudi ne žele da pričaju sa mnom. Otuda moje pitanje u stilu onog za videorekorder. Kako prosto priđeš nekom i razgovaraš s njim? Pošto nisam uspio da razdvojim ono što sam osjećao od onoga kako je bilo, nisam bio u stanju da iskoraknem iz sebe i sagledam svet kakav jeste. Jednostavno mesto gdje dvoje ljudi u svakom trenutku mogu da priđu jedno drugom i razgovaraju. Mnogi ljudi kad osjete nekakav oblik bola, gneva ili tuge, sve napuste i trude se da ono što osjećaju utrne. Cilj im je da se ponove i što je pre moguće lepo osjećaju. Čak i ako to znači da se prihvate supstanci ili da se zanose ili vrate svojim lošim vrednostima. Naučite da zadržite bol koji ste izabrali. Kad odaberete novu vrednost, vi ste odabrali da u život unesete nov oblik bola. Uživajte u njemu. Naslađujte se njim. Dočekajte ga širom raširenih ruku. Onda postupajte uprkos njemu. Neću lagati. U početku će vam se ovo činiti nemoguće teškim. Ipak, možete početi s jednostavnim. Osjećat ćete se kao da ne znate šta da radite. No o tome smo pričali. Ništa ne znate. Čak i kad mislite da znate, zaista ne znate šta kog đavola radite. Pa stoga, šta zaista imate da izgubite? Život se i sastoji od toga da ne znamo, a onda da ipak nešto uradimo. Sve je u životu tako. To se nikad ne menja. Čak i kad ste srećni. Čak i kad serete vilinsku prašinu.
Čak i kad dobijete na lutriji pa kupite flotu jet skija, opet nećete znati šta kog đavola radite. Nikad to nemojte zaboraviti i nikad se toga nemojte plašiti. Princip učini nešto. Pošto sam se 2008. zadržao na poslu čitavih 6 nedelja, odustao sam od zaposlenja i krenuo u biznis na internetu. U to vrijeme uopšte nisam imao pojma šta radim, ali sam računao da, kad već treba da budem švorc i jadan, to mogu da budem i pod vlastitim uslovima. A u to vrijeme izgleda da sam mario samo da jurim ženske. Tako sam, jebi ga, rešio da pokrenem blog o svom ludom zabavljanju. Prvog jutra kad sam se probudio kao svoj gazda, brzo me je zahvatio užas. Sedeo sam za laptopom i shvatio prvi put da sam sam, potpuno odgovoran za sve svoje odluke, kao i za posljedice tih odluka. Bio sam odgovoran za to da naučim web dizajn, marketing na internetu, optimizaciju pretraživača i druga ezoterična pitanja. Sad je sve bilo na mojim plećima. Stoga sam uradio ono što bi uradio svaki 24-godišnjak, koji samo što je napustio posao i nema pojma šta da radi. Skinuo sam neke računarske igrice i izbjegavao posao kao da je virus ebole. Kako su prolazile nedelje, a moj račun u banci otišao u crveno, bilo mi je jasno kako treba da smislim nekakvu strategiju. Ne bih li se ubacio u 12-časovnu ili 14-časovno radno vrijeme potrebno da se pokrene nov posao, a taj plan je naišao s neočekivanog mesta. Dok sam bio u srednjoj školi, nastavnik Matiša, gospodin Pagwood, umeo je da kaže: kad zapnete pred nekim problemom, nemojte sedeti i razmišljati o njemu. Jednostavno radite na njemu. Čak i ako ne znate šta radite, prosto čin rada na njemu na kraju će dovesti do toga da vam se u glavi obrazuju prave ideje. U to prvo vrijeme samozaposlenosti, dok sam se svakodnevno mučio, bez ikakvog pojma o tome šta da radim i užasnut ishodom, odnosno nedostatkom ishoda, iz malog mozga mi se javio savjet gospodina Pagwooda. Čuo sam ga kao mantru. Ne sedi samo tu, učini nešto. Odgovor će se javiti. Primjenjujući savjet gospodina Pagwooda, naučio sam moćnu lekciju o motivaciji. Toj lekciji je trebalo oko 8 godina da se slegne, ali tih dugih, napornih mjeseci neuspjelih preduzimanja projekata, smešnih kolumni sa savjetima, neprijatnih noći na kaučima prijatelja, prekoračenih bankovnih računa i 100.000 ispisanih reči, od kojih većina nije pročitana, stekao sam možda najznačajniju pouku u životu. Delanje nije samo posljedica motivacije, ona je i njen uzrok. Većina nas se upušta u delanje samo ako osjeća izvestan nivo motivisanosti, a motivisanost osjećamo samo kad osjećamo dovoljno emocionalne inspiracije. Pretpostavljamo da se ti koraci događaju u nekakvoj lančanoj reakciji, kao što je ova. Emocionalna inspiracija, motivacija, poželjna delatnost. Želite li da postignete nešto, a ne osjećate da ste motivisani ili inspirisani, onda pretpostavite da ste u čabru. Tu ništa ne možete. Tek kad se dogodi veliki emocionalni doživljaj u životu, sakupite dovoljno motivacije da zaista ustanete s kauča i nešto učinite. Zapravo, motivacija nije samo tročlani lanac, već beskrajni obruč. Inspiracija, motivacija, akcija, inspiracija, motivacija, akcija i tako dalje. Vaše akcije stvaraju dalje emocionalne reakcije i inspiracije i pokret za motivisanje vaših budućih akcija. Koristeći se ovim znanjem, zapravo možemo preorijentisati na sljedeći način. Akcija, inspiracija, motivacija. Ako vam nedostaje motivacija da nešto značajno promijenite u životu, učinite nešto, bilo šta, zaista, a zatim obuzdajte reakciju na tu akciju kao način da se motivišete. Ovo nazivam principom učini nešto. Pošto sam ga upotrebio da izgradim svoj posao, počeo sam da ga predajem čitaocima koji su mi se zbunjeno obraćali svojim ličnim pitanjima u stilu videorekordera. Kako da se prijavim za posao? Ili kako da tom momku kažem da želim biti njegova devojka? I sličnim. Prvih nekoliko godina radio sam za sebe.
Čitave nedelje bi prošle, a da ne postignem ništa značajno iz prostog razloga što sam bio usplahiren i pod stresom zbog onoga što radim, pa je bilo prelako sve odložiti. Doduše, začas sam naučio da mi se, terajući sebe da radim nešto, čak i one najprostije zadatke, brzo čak i oni krupniji zadaci učine lakšim. Ako sam morao da ispočetka dizajniram čitavu web stranicu, naterao bih sebe da sednem i kažem, dobro, odmah ću dizajnirati samo od zaglavlje. Kad bi zaglavlje bilo gotovo, shvatio bih da prelazim na druge delove stranice. Dok bih trepnuo, bio bih pun energije i utonuo u projekat. Pisac Tim Ferriss priča kako je čuo za nekog romanopisca koji je napisao preko 70 romana. Neko je romanopisca pitao kako je u stanju da stalno piše i uvek bude inspirisan i motivisan. On je odgovorio 200 usranih reči dnevno, to je sve. Njegova ideja bila je da će ga, ako sebe natera da napiše 200 usranih reči, samo pisanje inspirisati. A dok se okrene već bi imao 1000 reči na papiru. Pratimo li princip učini nešto, neuspeh ti se čini nebitnim. Kad merilo uspeha postane puko delanje, kad se svaki rezultat smatra napretkom i ima značaj, kad inspiracija izgleda kao nagrada, a ne preduslov, pokrećemo sebe napred. Osjećamo slobodu da ne uspemo, a neuspeh nas gura napred. Princip učini nešto ne samo da nam pomaže da prebrodimo odlaganje, već je on i proces putem koga usvajamo nove vrednosti. Ako ste usred egzistencijalne bure i sve vam se čini beznačajno, ako su svi načini koji ste koristili da sebe odmerite ispali neuspjeli i nemate pojma šta je sljedeće, ako znate da sebi štetite jureći lažne snove ili ako znate da postoji bolji i merni metod kojim sebe treba da odmeravate, ali ne znate kako, odgovor je uvek isti. Radite nešto. To nešto može biti najmanje izvodljiv postupak prema nečem drugom. Može biti svašta. Shvatate da ste bili povlašćeni kreten u svim svojim vezama i želite da počnete da razvijate više saosećanja prema drugima. Radite nešto. Počnite jednostavno. Neka vam cilj bude da saslušate nečiji problem i posvetite nešto svog vremena kako biste mu pomogli. Uradite to samo jednom ili obećajte sebi da ćete sljedeći put kad se uzrujate pretpostaviti da ste sami koren svojih problema. Jednostavno pokušajte i vidite kako se osjećate. Često je samo to potrebno da se snežna grudva zakotrlja. Akcija koja je nužna da inspiriše motivaciju da se ide dalje. Možete sami postati izvor sopstvene motivacije. Akcija je uvek na dohvat ruke. Kad vam je prosto raditi nešto, jedini merni metod uspeha, onda vas čak i neuspeh gura napred.